nipa etwa adwo yedi areho yesu eno ho asem na me ba abekan na de amede ba ene no matudin say this tragedy must count for something. San kwanhie esese ema bibisi san kwanhie we esi na no ukwadai etwa se ema bibisi esese ema Ghana fo hunu bibi esese ema Ghana fo ehunu nsachraye bi ne ane mede ebrewni matie fo pa bribi timi to oman bi na ama oman ni nyina eti esiase na ama oman ni nyina emu nipa etwa adwo sane ama na etumi si a ema oman mu nipa ebo bena no enye ekon ena enye ekom kese bi ena aba nanso biribi baako bitimi si a esesa oman ni nyina ye hyebere ema ani dane efiri tebia etie emu die na mepesa meka yenka bi nhwemu nanu wukuada yete yeman yi mu ena atorenchem kese birichie kese eba bebo oman Ghana asrafo adupiri a ede oman panimfo bi eko oman adwuma eko ekonya nkwanhia ewo wiem edi adane a betehwi fom se gungran enye no nko na epaja pau eja to mu tuto nipa nwotwe a etim kranana omunyina hye dwerebe kopem se yantumi kura mfa yanni ana yensa ankyere se asumasi ana obentenie jese yede wo mo hunsuo etu kwan eko South Africa yekoyen hwehwemu ansana yahunu se asumasi ana obenten enie adupre no hwe ho saa no nipa enwotwe wo mo nyina krana na okọ wafiri yensa ya saa nipa nwotwe ye wanimsem Dr. Edward Omane Boama oye bambo soafo wantimi amone ho ban Alhaji Dr. Ibrahim Mutala oye soafo hwe yatena ye no eso atena ye no mu anoko ekohwere ne nkwa Alhaji Muniru Muhammad oye acting deputy national security coordinator ninimdie entumi anye no Dr. Samuel Sapon oye ND Samayoko no dwamtrani abedi akire Owura Samuel Aboaje kane NDC Oboase parliamentary candidate ena squadron leader Peter Bafimi Anala oye srani flying officer Chum Ampadu ono so ye srani ena sergeant NS Ado wenum ena kabom eye nipa nwotwe oman adwuma yefo nwotwe abusua ebiade hye nwotwe abrabon nwotwe atwatia prekope ewo ha enom asem ne si ye no Ghana mampanin John Dramani Mahama ogina ne tumi a owoso eka se wayi nansa ede esi ho yemfa ni osun yentwa adwo ne eni abobo yemmo brisie yankyene ya yemkom efise brichie ena abo aduane sijaso ena nkyene aka agoi enti yato abesen no yadura manfo nso ama yaka yanom enti oman no ye di areho ohye se Ghana ye franka esen wiem edi ahim papa no yemre ano ase eyen senkyerene a ekire se oman no ye ni abere ye ni dakoto mogya mu enye no nko sese omamu no nyina etwa adwo nti aban dwumade nyina ye de atoho ya twe asensen ana ya cancel said ya bronyini ebeka eno
but asembisa ne say saa mpanimfo ba wotwe na omo kɔ hen na omo kɔyɛ den ebusuafo nia na wɔkɔ akɔyɛ ne sɛ fam agudie tuo ɛsɛe ɔman Ghana ɛsɛe yɛ kwayɛ ɛsɛe yɛ nsase enti aban yɛ nadwen sɛ ɔkɔ akɔpaw nhyehyɛ ne dwumadie bi ho ntoma a efiri na ekuri ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi asɔ fam agudie tuo ya ɛsɛe yɛn nsase yɛ kwayɛ ɛne yɛn nsuo no obetime ɛde asɔ ano saa dwumadie no na wato din sɛ Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program utwaniti aka no sɛ RCOMDEP ɛno ɛne botaya na wɔmode ɛkɔ akɔpa ho ntoma sɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛko illegal mining ya yenim ni sɛ galamsey ɛwɔ hɔ ɛnom na ɛbɛma mmabuna wɔn ani gye fam agudie tuo ho na ɛno na wɔn ayɛ sɛ wɔn de bɛbɔ wɔn bra no wɔn atumi atu agudie no ɛkwan a mmara gye tom na ebetumi afa so ama biribiada atumi akɔ pɛpɛɛpɛ nanso naano ukuada ɔman Ghana yɛsoa yɛsoa pakan sɛ yɛkɔ akɔbra wuo nanso saa na yɛsompafe na sekyerɛ ɛne sɛ yɛsɛ yɛkɔyɛ dwumadi a yɛde bɛsi galamsey no yɛkɔyɛ a galamsey akɔkum Ghana adehyeɛ galamsey sɛ yɛ nsuo ɛsɛ yɛ kwayɛ ɛde poison egum sɛsɛ mercury ewura asasem abɔdeɛ mu nyansapɛfoɔ ayɛ hwehwɛmu ehunu sɛ ɛnɛ yɛ nuane a yɛdie banche bayere brodeɛ ne saa nneɛma no nyinaa dodoɔ no a wɔ hɔ a mercury ewura mu efisɛ baabi a wɔn dua no ɛbɛn mmeayɛ a wɔn yusu mercury ɛde ɛkye gold ɛwɔ hɔ ɛnom ɛnɛ adɔkotafoɔ ɛbɔ amaneɛ yɛwo nkwadaa a wɔn honam bi ɛni hɔ yɛbɛwo obi nano apae ɛnkansiiɛ yɛbɛwo obi ne nsa bi ni hɔ yɛbɛwo obi naso ni hɔ ne nyinaa adɔkotafoɔ di adanseɛ sɛ ɛyɛ galamsey a yɛyɔ emu nnuro a yɛde yɔ no ɛno na de saa nneɛma wei nyinaa ɛɛba RCOMDEP na nka ɛba abɛboa wu nanso akɔyɛ wu atwedeɛ ɛnam so afa Ghana adehyeɛ nwɔtwe ɛde wɔn kɔ ɛnseɛ do wɔ bra aduane esi gya ɛso abusuafoɔ nipa nwɔtwe ɛyɛ abusua ɛyere ɛma ɛne ankorankorɛ a odidi wɔn nsase wɔn nyinaa ɛna nɛ galamsey nti yɛtu wɔn anu aduane agu amonamono enti deɛ na yɛbɛyɛ yɛbɛsua na yɛgyae anaasɛ yesu wie a yɛbɛma yɛwerɛ afi wɔn na anaasɛ yesu wie a yɛwɔ anamɔn a ɛwɔ sɛ yɛtuo abusuafoɔ mibisa sansɛm wɔ nyina fi sɛ nea si nei ebi asi pɛn ɔman Ghana mu ha ebi asi galamsey enti ebi asi pɛn menka ya busua ya Major Maxwell Mahama galamsey kon se ya ɛna denkyerabo ase ya boro no ekum no ɛhye no te sɛ de asi ya ewom sɛ ne no yɛ nwɔtwe ba ne esi Maxwell Mahama de no ɛte sɛ we ya boro no ekum no eso jagu ne so ɛhye no te sɛ de we so adupre ɛde wɔ ma hwe fom ahye wɔ mo nyinaa no saa na Maxwell Mahama de no so ɛkɔyɛ ɔman no hyia sɛ ya yesu yɛ yɛtwa adwo ewi ase ankosi aga galamsey no afekura na mu ayere afekura na galamsey no yɛyɛ no na kɛseɛ emu ɛno nti anɔpɛyi yɛsɛm a yɛka nyinaa ne sɛ nipa nwɔtwe a awuo yɛde Maxwell Mahama kan ho a nipa enkono a awuo
enti ye betena se ama wo mawu kwa ye betena se ama wo mogya ahwe agu kwa obra oman no yenya mfaso bia emfiri mu anopai Adea Akye Abia ye ka se saa owuo ya asie enam galamse nti abusuafo esese BBC oman no mu etwase BBC ewo oman no emu ebra so se obi a woye galamse bia no oman no beto ntasu kokko e de akyere saa nipa no kwan bia ye befa so a ye ne saafo no e de besie ni na oman no beko adi wo mo so nkunim ama galamse ase atu no e wo mpanimfo nsam e wo se ye biribi efise ye ntumi ntena se emma obi galamse a oye enti aboro so amfienum na yakokum obi galamse ho Maxwell Mahama bewu ko enipa nwotwe aba bewu ni nyina ye galamse related enti no anopai ye betimi akoso na yahwe ne saa na ye de to aban anim se aban se sie de wu twaadwo na wu wie a hwe na fa wo nan si fom hwe wo mpabo akese na fa wakofuna kuta obiada owo galamse mu ewo se aban wo ni di nyonyono wo no bedi ene se nipa ne ya manyoni a mamu mfa mo MPP ne mo NDC enwuram mumma kwan na emra eni no emrantie ene maba wana wo mo hye man galamse ho wo mo hye atache no mu no enya wo mo na ye galamse no wo mo ne de ye baadefo ya bo mo pa enkrofo a edi sika sponsor wo mo ebinim ye politicians ebinim ye chiefs ahemfo ebinim ye contractors akese a ewo man Ghana mu omampani ye wie aye we ya assets ye de to ye de ye kan se ewo sa woni galamse fo di no nyono efi se ye ntumi ntena se emma galamse nti ye nkunkum nipa obi ada sori wagya ne yere ne mafie me kwa adwuma ba okoduru adwuma mu a omampani asoma no koya ade we mame okọ wanuru mpo na waye saade no ndi ye betimi atena se atwe we din ene ya yesu eka ye boy ni nyina ye bewia ma na ye kwa ye bewia betena ho ne apepa ye ni ase enye hwe efunidifo nipa ne de omanya wu awie na yase asi na dam na galamse no koso dakoro ye duru ba bia na yabete asim ye kokon na yakwa akowu nti anopai ni aye kan se politician bia ene Ghana ni bia wo ye galamse enipa nwotwe a wo mawuoi omomogya edamutiri so nipa nwotwe a wo mawuoi omomogya edamutiri so samanya galamse no a ebedamutiri so akopem mo manyina eso nipa nwotwe a awuoi enti da ye kan se step away montwom ho change monsesa enough is enough eye babia ya aduru no ebra so se ye betwa so ense se yetena se ense se aban no manani bere nia ose prison ense se okọ prison ni ense se ye gina fidie permanent yenje fidie no permanent wo mo egade nsuo ne kwaye wo mo mfa oman ba paye ho do enye sa adwuma no afei enwuma wo mo ton akade a ye de ye galamse e wo se ye tuni nyina ase se ye oman ya ye se ye ni abere na ye pesa ye kun galamse de a company bia wo Ghana oton afidie ana ade bia ye de ye galamse owuo we ya asie esese ka omampani o plan ho se efi na ko ye wiaye we ya sa companies ni nyina se nipa no ofiri hen nipa no ye hwan aban fa wo nan esi form na fa wo nsa to so se sa shops we 2 10s nipa no se obese sa ne ma akọ
baby odi free baye ana oman no eye haram ye ma kwan e ma ye din sa adwa no e wo man we mu because at the end of the day se sanye mani ni ho a destruction bebrebe no e be bra se galamse nyene na baye o ba tete no ana ene emfidi ankrofo bi dia begu ho shamfan ne ade a ene omode awura minds mu no sabra na eni ho no sabra na eni ho no na ye galamse enso na ense nsuo na ye galamse enso na enye den ense kwaye eye because of ene sa na ma we nyina abanti yen assetes ye ka se omampani mahama hwe na wa ma owuo wei anye kwa manipa nwotwe wei wuo emra Ghana mfaso ewo galamse komu manipa nwotwe wei moja enkasa na yenuru mpempenso se nipa nwotwe wei ewuo nti galamse astope oman Ghana se opportunity wei pa Ghana man ho forget it se nipa nwotwe wei a awuoi so mampani mahama ntimi anyina so ama yansi galamse ano a abusuafo aban bia ni ho betimi ama yansi galamse ano because nipa nwotwe wei awuo no omuwuo no omampani with the solidarity of Ghana for nyina a yebetimi aka se nipa nwotwe wei womuwuo nti efi na ekoi ye drum pempenso se oman no ye se ye mra ye se ye makwan ema obia enye galamse enye mre nanso enkrofo interest e wo mu no enso nchen nipa nwotwe na wo ma wuoi abusanfo mumfa ncham se me kan sa nipa nwotwe wo ma wuoi e ka ye bo wo mo ho ye be wiase no se ye ka kire wa nkampuntu a ede beba no enye binie enso galamse nti ye bossa aka we nyina hwe ye koba sei wom su na TV so ye hunu na mpanimfo esu na omu ye sei o ka se omu te wo na omu nsu kwa e ka da akire esu no da asem so e ka ye be wie ye wei na oman na bono se ye se ye bie so akire wa woni me be ya adwene ye ntia no pai makasa ma me ko ho nyina yi ntini se e wo se ye stoppe galamse Adea Akye Abia ni aye kan se assetes ye kan pain se nipa wawuoi enhia se ye bekwa kenkan brofo bebrebe bia wo mayi ase tribute papa ba ko a ye betimi akan ana ye betimi aye na nipa nwotwe wei ye de be hye wani monyam na se asamado ye oman a omo behunu se wo mo anwu kwa eye se aban be gina ni tumi so aka se galamse wa stop it sa aban ye ntumi anyina ni tumi so enam wo wei and stop it galamse forget it. We owe it to them, we owe it to our children, we owe it to Ghana. Say e wo say ye fa e kwan we so na owuo we ya asie nipa nwotwe a awuo yi emfa ensesa emma bibi sononko emma na montuo bi ensi ewo galamse kon no mu na wo mo a awuo no wo mo da fie so a wo mo timi ahome aka se ye kon ya yankon kwa ye de moja etwa so a ye ntwa kwa na wo matimi aka se wo mo do mo moja aso galamse ano ewo oman we mu enti abusuafo ene ewo assetes so no your message is simple. Let this tragedy count for something. Let it be the one that changed everything. Owuo we esese eye owu a ensesa bia ye hiane galamse mu no esese owuo we na ede eba midin ede Owoahene Acheampong anopenso ye beda wasese wo ya so na utie yen.
So my Ghana ye diare ho na yetini so wa efi se adehye nwotwe yada asori akrabusua me koye oman adwuma aba okoye a wa ma da bia me kan san we se obi ye wo breadwinner se obi na oto aduane na wudie obi na obo wakonhoma obi na hwe o school obi na obo asetena hodo nyina mu na dakoro wanyare na ho obeda asori wakraw afirifie me kwa adwuma ba na ebewie ase amanebo ebeba se onipa no wafirimu kwan be na ofirimu a ya basa wafirimu to the stand se nipa no kora yantumi amfa yani ehunu se onie ebusanfo momfa ncheme nipa hye atoto ama yantumi identify omo jesa yede kohye mfidie mu ansa na yahunu se asumasi ana obentin nie eyarehusem o eya na minim se owuoi ebema nsesa aba yeko ewo galamsey ehun well say yebekun galamsey dia amanfo aye proposals bebre ebi kan say yebe declare a state of emergency na eno no say ye kosa kwan no so a ede na oman no mra eka ewo ho ma menye adwadi nkrato na memra me ba na ma be kyerɛkyerɛ eno nso emu na yahwɛ dia ewo ho a yebetumi de abrewo me ba sisi a 101.1 FM Adea Akye Abia ene ye dwoada ye dura manfo nso ama yakai ya nom sese de wona ofiri mu eno nipa nwotwe no emu mienu enra ye gina nkramusom amane so agya wo mo kwan yakata wo mo yasie wo mo na nyame ya adoma ayie no ankasa de eye fiada ne memenda ewo ye nemu yi eno be kan nwotwe no nyina bom na omo aye ayie eno na echiri nkomo eba matters arising assembly asia afi na asem no mu nkomo eba ewo ho enom. Many people are raising concern and said this should be a turning point for Oman Ghana as far as your fight against galamsey a concern, because we have been here before. Major Maxwell Mahama in this same circumstance galamsey ho anamuntu ya ena yakobro no kum no ehye no just like helicopter nso akoshe we no mu sa pepepe amanfo bi aka say this should be a period was say yetimi ema eka oman no nyina bom with one voice no yetumi ehwe say yebeko galamsey. Maxwell Mahama wuye afekwa na galamsey na mu ayere ye ba betenase omampani with this opportunity
atwenity no ye betena se na yasen akotoa so the system no anything goes and now say life continue, life goes on no ye ba betoa so sa biewa na ye eno eye concern na amanfo arezi ewo ha enom. But one critical question around through 2024 prior to the 2024 election electioneering campaign no it was an issue strongly party or person no kese pa eye NDC woman e kan say yen declare a state of emergency ewo man Ghana emu against galamsey na womo de pressure ma then president anado Dankwa Akufo-Addo ema womo promise say wanya hu bibia na say womo reni akonwa womo the state of emergency no be declare lo and behold yato aba NDC arene bepen sabre no state of emergency no enye adwuma omo kan say be repeal the LI no a ema kwan ma ye forest ye mining e forest mo no eno nso no partially omo atu anamo no bi but enye successful said ya omo promise ye no enenye omo promise no mu na me ko but sa atorenche ma isi ye no amanfo sha say raise that issue no say yentumi ntena se the status quo no entumi moaye because untumi nya ade ba konda bia enya different results no let's take advantage of the SCA with the blood of these people na yenhwe kwan a yebefa so a yebetumi aye akon no amanfo ye proposal say two critical proposals LI no a ema kwan me ye mining oil forest mo no aban take advantage no man ni nyeden na ye repeal LI no. Then number 2 yen declare a state of emergency ewo galamsey communities ni nyina emu and the state of emergency no enye Ghana nyina enye targeted baby ye galamsey no yen declare a state of emergency but with what power to me ben ena yade ebeye saade no state of emergency ewo man Ghana constitution mu ewo man Ghana your constitution no ewo mu o hwe constitution na article 31 ena ekasa for the emergency powers o man no yewo na article 31 clause 1 say o man pani ebetumi agina afutu a Council of State edebema no na wa proclaim what to just say what to ja na fe yede akọ aban emra nwoma gazette no mu say baabi wo man mu a ye declare state of emergency ewo ho enom na sa state of emergency no ye betuma declare no Ghana ha nyina ana emiamia binom depending on said there eye botaye no esi etie ewo ho enom na yankyere mu kakra ento hwe article 31 no a mampani sa tumi no so betima declare state of emergency esa so mampani ogina the advice of council of state so ento mampani ntimi nsore prekope enka se ma declare state of emergency esa se council of state for ogina wo mo afutuo no so ana afutuo de be man no so esa se mampani is required by law say was say or they call parliament no obo parliament for amane 101.1 FM o declare or yes declaration no say baabi wo man Ghana na o man Ghana nyina no ya duru baabi a was say you declare a state of emergency ewo ho enom then etwaso can be o say so mampani de kwa or de kwa parliament wo nanso se wo mo nso behwem ndi o mampani ka no se wo mo ne ya adwen eto asomo de a then no ma set duration bra sa state of emergency no ebetumi aye adwuma akoduro ehwase breben na akwakosi breben maximum 3 months after 3 months no parliament no nipa ewo ho nyina wo betumi atena ase by resolution say yebeka so 3 months na so enema no mu adwo endi yenyin firi ho ana enema no ensesai bia nya mai nti no yensan extend
state of emergency no nia omampani esese oye no ebi enie na afei ewo se parliament no ebeye nhwehwe egu akwan mu kwan a ye pese ye suspend ya ye betumi afa so na ya suspend ya revoke sa state of emergency no at what time ewo that period no mu na ye betumi de ayesa ewo ho enom na yakọ yenim na oba article 32 no a 1992 constitution no article 32 no eho no na ekire the legal framework a yegina so emran hwehwe ya yegina so de ema wo mo a wo mo beton mra ewo state of emergency abre eso say state of emergency no ba na obi to state of emergency no ho mra na ye che no a article 32 no kire kwan a yemfa emfa so bibiti say nipa ya che wo mo no wo say yenya tribunal na tribunal wo mo be review nienti a ya che wo mo a ya detain wo mo no eno no wo ho enom bra ye be che wo mo article 32 na akoso ka bio say wo say omampani ye report bosomi bia ekre parliament number of nipa ya che wo mo ya detain wo mo as a result of a state of emergency no a ya declare a certain area na afi wo mo din ene wo mo ho nsem nyina no wo say ye kotintim wo oman no mra enwoma ye kan say gazette no wo say ye kotintim wo ho enom enso eno ye article 32 no ni dwuma no ebi eno no afi article 32 no can be article 32:9 article 32:9 sorry article 31:9 no or eho na okire enema ebemma yatumi declare a state of emergency according to article 31:9 no 1992 constitution no ekire say atorenchem esia Sompa 101.1 ewo ho kwan say yebetumi a declare a state of emergency and now say any situation enti ahano galamsey ednia haye no fall under any situation eno no ebetumi ama ye declare a state of emergency ewo ha enom na eno ho ade enie ewo ha article 31:9a no or say ye tena sesesen na ye hu say ebetumi Adea ebetumi likely say ebetumi deprive community no of essentials of life ana say nema ye ka ho asem no ebe renda anamona saade na ekoso no ebe ma public safety ho atochema ebe ma oman bambo ho atochema ebe eno ma ho kwan say yebetumi declare a state of emergency ewo oman no emu enti no wo mo ka say yen declare a state of emergency no circumstances ebetuma declare state of emergency according to article 31:9 and afi Australia constitution the whole chapter of article 31-32 no eno na kasafa emergency powers ewo ha eno ntino mo call it as part of emergency and as part of measures say omampani nyina so na ye declare state of emergency no say ye be declare state of emergency there these are the processes ye be come A to Z and sana state of emergency no etumi aye na adwuma council of state wone there president wone there parliament wone there tribunal wone there maybe Ghana you need tribunal say enti no ye betumi afa the is it tribunal ne high court na yepe enti bia ye betumi afa high court to be ama ye de edidwuma enti eno so ye a tall list of activity well bejana tena say wo fie ha kwame atoapem watena se ewo hanom sanso na ekua twumase atena se ewo ha enme ma wo mo ache na ya hyase de enkomo ya cheche ya dwene kakra ewo ho kwame na ekua ma ache one na odaro ma pom te san me ado right. I want a dear kakra what the idea I want a demi where the idea san be on say Matthew for ba man say
July and August this year. This year. July and August no ye behunu awoso no nko bia ebi nyamada nti we are expecting say bia August no twam a ye be awo no ebekọ form ewo ha enom. Anyway, this is enkomo a developer no two kwan no ye manamra into fruition ewo ho enom ye manamra mu emfa emayen. Well, Akua mamintio sa nkomo yi ho wo wankasa ususu esen ewo ho sa nkomo a yedie no wadwenkyere ewo ho eyede a ewo hen a. Okay, ntino mama nchia etiefo amutie Sompa FM anape yani omo mo hwe live Facebook ina. Right. Me personally ni de me makasa asem wo michim, but I don't know. Se sa na obi ahunu so dia. Kosi se Ghana ya mampanimfo anase politicians no ebetwe omo ho free galamsey ni mo no. Anya de to ebetimi twada. Right. Because it is ka. Etino de bia no me o madwene se ena ye say ena ye say Sompa FM bisa wo say ko galamsey site ahodo no na so mo ye adwuma no beka no kra kire wo a ye mo bom panimfo a mo hye saade na senkire. Right. Ebe shock. Nti mrantie ne maba wana de a omo wo site ho no de omo de yenga nso omo ye bade fo. But the kingpins no ankasa no. Omo de mo wo na ma oda omo boys so mo ye. Right. Enti kosi na make an kosi so man kasa be o madwen say we am site sisi am nyesu adwuma bio no so mo ye o madwen sa de anya say boys so ntimi for mo penko but until then right abeko so a hwe de atu medwa mahama ya na wuken ana afesu so Ghana 40 memfo ne nso ye ka ho bi enti ye na ade ye nim senye ye nim senye enti apart from galamsey no ye nya kwan fufuro bi ebefa so ebe ye adwuma didi eno da nchen so a enti no se ye adwuma ni hwie a adenti na se e kakra na ebebo a ye moka na sika na enya no ye nsan so emfa anya asase ne kama barada ni aye nsuo no poto ni asan eja no no and can I say last 8 years ade ba sa galamsey me who difference be e wo mo say ye jayo say ye me hu ni na epe obi be ka say 8 years na ye 8 months na abro so time na NPP aban no wa aban mu no sana NDC impanifo ni bi so e work site o mo ye adwuma and bisa hu say ano NDC ban NPP for dey no ma jaya na da bi o mo nya ye adwuma ni bom right enti ni na ka ho na ma say ye hu dey ye hu no and o man kasa nsesa no emfi so hodom na emra na o mo nya say na ye say ni na nkosi hwe. Okay, so say there we are mourning but amanfo akoho o kan online news ahodo a dodo na suggest say Owoahene should be the turning point for Ghana. Say ye pese truly ye pese ye kon galamsey dia Owoahene should be the turning point. Wo mo adwen sa wo no mo ya adwen. Me de me ni mo ya adwen. Mo de but me nya sure. Because abani saying acha be 2 weeks time be kan you. Ghana. We nyame ya adoma kwasi ada kwa wi aye ya. Asa me kwa makabi. Na akọ back to say the city. Enti no na make na say ye mpanifo no eboa. Ene ye nso tememfo so ye adwene say ye beboa ye man no. Because me fan say bia Mahama ye president or tinkran. Na so bi sheta kwa hwete so ya na otu ganso be dem. Ena say me so na wasoma me kona mam kakra say me so meka manu atum. Eska. Right. Nti yema kwa membrem na. Okay, Kwame. Kwame ma mintu o hwe Major Mahama de a esi ye ene de esi na anu amanfo e ka se ye man unite yen na fe ye mfa nye a turning point enko eye galamsey lessons ben ena ye betime apeke out of dia esi na anu ku odai emu. Owoahene. Yes sir. Ye ankasa de ye penkrubo e wo Ghana ha. Oh my Ghana ye penkrubo. Ye bonkru papa. E chere say. E chere say on say na wo bisa assembly say it should be a turning point. Ahine. There were so many instances issues oh my God. as Ghanaians and Sakrayan because they will be ACC yes because of sainty
to see Adea say you make sure yakwan ye sha say before sha say omo can about double be dualize kwan no ye sha say kwan there. In fact, omampani ko for breso nyina na ye can dualization. You understand? It dey na che say ye be sakra. Accident na dey sisi nyina nti no hwe accident a claim nkrofo lives. Sabi o enkwada 15 o say ahin no mu wu ye 16 no mu wu ye no. Some ye humans o. Omo some ye nipa o. Adenti na omo time dey yanka say ye ngina so enfire turning point. Na ye mpedifo wu ye ne de ye ngina so ye turning point. As a turning point no, enya dey be materialize because I know us as Ghana for. Yes. So what you say? Fanfare no wo ye ni so. Ye bom enti a say me ka say bom kro no. What you say? Issue a bebre esisi a senka ye gina so e de da turning you know point no. And so wo de yen fa example right. Ye hwe ye galamsey fighting. Say ye fight galamsey. Okay. De ni na ye de yes galamsey no. And nema ye de ye ho asam na wo. Very good. I can't na ho de galamsey. Ye I can't na ye habo na fa ba. Ayene. Ye ni before no mo check it out. Wo champagne wo. Ye be ka che say enye galamsey nko na de sa anyoma no e de. Okay. Say enye galamsey nko na de sa anyoma no ya. Eyi ben supervisor ben e na edi sa machine echi ekọ the destination na ye de machine ekọ na wakọ hu say enye galamsey na de be na mum ade foforo say de ba be ye. E na ye ntra China fo ya ye nim ha hwe articulators omutu articulator require to me across ekwa we na aha nko hamba. So what are we talking about? Sompa 101.1. What are we talking about? Dear na wo sha ebe pusu Ghana for. Dear na dakro ye beda sore na pim Ghana for. Na fe de ye niaba ye ho so say enough is enough. Eno pa de eno pa de enka ni esi ye wo ye friend say chopper chopper issue we aine because yawo seriously ya papa seriously ade ni wa hwefo me wie na wasa so ahye ye hu say osimesi ni na obenti ni and later kra na ayaba videos aba from Air Force press no defense press no videos aba ma ye hunu say Dr. Maneboama on that Wednesday morning no she white yeah or yeah say plane no cry ye manti no press for no kra nka achire kan komo so kra kan nyina ka ho enti omukọ na nipa na timi akọhye to the sense say ye ntumi recognize say we na no shata the fita we na no hye we na ye ntumi recognize say uhun bent body sleep hwe de we aye say enna omonan kra ntwetu aso wo baby say I from omukotodwe ko from no nyina ani ho it is like from omusere very good about top oh Charlie yeah but say na me dey kan ya na me ka no that turning point there we should stop talking about it because nya dey be adwuma and dey be adwuma cha because it has been part of ye dey bia o ye be I say kokosechi a isu ato na wonya bibi nda oh wo kira mesi medan ewia nya abopɛ ro watu na dwunu enso nya ntoye me o leave kakra okay Ena meba ekuya so ka sembi say right oh na oka some issue o say ye intimemufo no so ye ka ho 101.1 FM ya mama mfatimemufo no nka ho anything there be say nipa nkasa naturally nipa subanye sane nipa tie enu nti na ye de mbra ye den aba nipa su na enye nti na mbra ye den ewo ho se de be ye betenetene nipa na nipa ankodi sabe nyambransem iti omo de law no ba ye na esese omo enforce law no omo ye den okay what are they doing okay what are they doing omo de law no omo de mbra na aba no se mbra no mehwe ye so na obi ensisi obi ankofo obi ade obi ankwankoye nea enye
Omo mo de mbra ne ba ye na ese omo hwe na say mbra ne ye adwuma no. What are they doing? Right. Omo ye dey. Okay. Ye chi obi a na obi ahye kuntu na se obi ahye hyase a o na eja na wo yes ah nipa kro no body na wo di no beja idi ana because onim say ye chi na after all Obenya obi be charge no. You understand? But say embra no enye adwuma na say embra no echewa ye njao because who other say wakodi unsem bone and embra na dey agrepo ye njao na embra no fa wonko ukotwire mu ba ubesua de e dey free ono mo ye je wo fa ho dey free unsem and ukoshe prison na ukoda ho be 10 years hard labor e ka ho a ubabaka o so kwa biom Debi, you understand? It's embrane wo na say tenete ye na embrane nya adwuma. Nti no ne ye betumi ade ba ko betumi aboa ye ne say ye mamra nya adwuma. Simple. Hwe? Say ye a law enforcers won. Omo enforce ye laws ni nyina wo Ghana ha no mo a na eye adwuma senia e se de fata aba. And come on say development because wo Ghana. Right. I'm telling you. Right. Because abrochire nye abrochire ni bibi o de chen Ghana. Debi E can say womo they are law abiding. simple and short. Bronyini ne maame kra na obeche Obama mra de wako. Obema mra de wako. You understand? By the oh and oh nim way. What's me see papa the papa ono na no ye campaign no mo bo no. So Aine. na ye mamra nya adwuma. Mra no nya adwuma keke. Right. Mra no nya adwuma. Do o she me wo gidie say me hwe areho a abo Ghana me hwe su a omampani asu badwam me hwe chief of staff su a wasu badwam me hwe ne yere ne abamu mpanimfo o masu badwam and the kind of unity be a wo we there bana me wani da so bi say owo we no turning point be beba why me what that conviction say wa I know. okay Because I feel say their blood should not be in vain. And say so mo ja hwe gu kwa. Hwe wo a project na enkomo kwa Lunch. Lunch no. Aye. Sa project no. Ube hu say the kudie nti ai omo kwa so mo kwa sa lunch no. Sa project no enye adwuma enye ye wo de hwe. Enye ye. E den ne ma o cancer. Na se Ghana na ye wo no. Ede be na operation your friend is saying Vanguard. Stop Vanguard stop Operation Vanguard Galam stop ni nyina ba. And so ni nyina ayedwuma. Anye adwuma. Emperifo no mu di anim no e be enrichi omo ho. Omo a akono omo ndi okono anim no security agencies na ye ka say emperifo na yi omo say omo ndi okono anim no they came to enrich themselves. Omo prepare sika. Until at the end of the day no I say cosmetics. Yeah, they are catering very good. And so now actually no. I say sabio nantwie agya nan no. Esoro come I so baase no nye. Very good. Me that say mama ye men share decision I mean started from Akua so. Ghana for be say on mine I say your foundation enyina ye. COVID ba ye ena ye behunu say sa ye hospital say wo nyina kra ye baller. Na no asem we su see ye asan expose ye biem. Ye ntumi anye forensic study no kra e wo oman Ghana. Ti Ghana for be say oman no ye ntiye. Again Akua coming back to the turning point na we am ye hunu say COVID no muna ma banya adwene say ko be ye agenda 111. But no so ya another story e be can another day. When so aba yentimi anye forensic audit na wo man mu we have to go outside Ghana na yakwa study no ansa na yetuma ya identification no perhaps when me be a ministers ntina yetumi aye ba sanka ye me ana wo na any ordinary Ghanaian na nka bia no ani so we nya hwe yem wa wo nyina no na yenkoye de aye beye mass barrier na yakwa ndi Akua again on the turning point na there na all expect say with this nkwanhia ato oman no nsesan be na wo hwa no be free we mu e de abre oman Ghana na daache ye be kasa asem we see ye e na ye drum pempen so we are surprised we are worried say oman no yentimi run sa DNA test no
nse Ghana de agro bi na yedi okroma wo agro pa na yedi and my member back to the na kwa me can say you can say or memo anu say no untimi timai mu fo no hwe time a covid buy no I ka say bi mu hye dem say nya kwafo bo wo then na a police for na so for mo nye wo kwan so enti say pani akwa kodi ne concession ya enforce law no ono no obeye o kokko ye mama ya bo ho ba me ebebu no me nko obeye me dai ontinya o ontinya me hye ena no so akogyan so kwakoye enti say ye nya ka say ye nya adwen sisan na ye pani for no san so ma jagan say ne nya ena on the wokan I think says quiet to say any to say okay. Na ga hu be hia say ebia ombo kwa die ni omonye die ni. E na Ghana ha no say so ya kachi e wo niema bebre ho. We have people omo wa adwene ni wo mutiri ma say ebia say wo ye bibi sa na they can work. Right. But omonye e na so mo ye institution bi sa so omo hwe so yie. E be den e be say. Nti abre bia atorenche bi beto yen no. Eno na expose ma ye hunu ye how. Inti no with this wine no meme de ye me wanwan kakra say ye ntumi run DNA and forensic DNA e wo ye man yi mo me de ye me wanwan kakra because wo hwe facility bit say Komfanoche facility bit say Kwalebu GMC University Hospital no Ghana Medical Hospital no I don't think say this should be a problem for us because say a problem there by default what it means and say the training nkrofo ye train omo as forensic expert ni nyina no a waste a waste in the sense say you have the capacity to train them enema ye dey train omo nyina achi no was say you ahode you a certain capacity bia ebetumi aboa yen ama bibi says here Ghana your universities they are not doing bad though. Your hospitals they are not bad though. I am just say because your universities are more training, for example, more training doctors they are not bad. And I am thinking say these specialized facilities I was say my yadwene koso. I was say my yadwene koso because enka region bia yeba western region ka ye wo facility Sompa 101.1 ka ebro region so a ena nka bia ye de beko baby to say bia Accra but say the whole country ni nyina ye de call Accra bi kura ka say international disgrace Emma or mine Ghana bi kura I don't know I stand to be corrected bi kura say nyamfa ho de kura ja South Africa yeah. Now, one of those forensic uniform study no study wabeka sa or say Ghana wo sa enkrofo no right or you that expertise no ho right but equipment any ho okay that is a facility ni ho but you enkrofo omo word dem there omo tumi aye but in your facilities in your right. See what you say. Right. And if we have those people here, that's any facilities only use use anything. And then why are we training them? Very good. Training you understand? Yeah, universities no to me plane into me too. To me plane. But into engineering. Almost modern come right but a bit to me too your universities it's about time I say equip your universities what raises fundamental issue because university like KNUST a technology university of course but now law teach law anka technically nke ni kwan say e basa omo no esan ko mo ye adwuma no esan ko mo ye omo focus on the technical aspect no uko abrochira wo omo all those deep scientific researches na de ni nyina no universities no mo ye 101.1 universities no mo ye it what happened yeah universities no e dey no mo tumi ye training no mo ko fam ni ade no de no nimde no mo ko je na de no mo tumi de ye
ye wo hanom na bo say ye hu say akoda bi etumi emodu nyoma na ade ne tumi tu etumi ekọ ene ade na ye video de aba waya ade no anu no aban ko hwa akwa ne kira kwan for the cameras for just like that asa ye ko hwa akwa ne kira kwan na ye ma no the training na obehia obetumi aye ade no ma ye reality. You understand? Yeti kromu wa no mo say ye kofa cars ba ye hihye wa enye ye hihye ye ko sa this Navara a pickup eba ade assembly na ye very good ye be ye assemble keke. You understand? It's about time ye ntumi mbo bre bia wa hanom o ye man we mu no ye ntumi mbo bre bia wa hanom a eye krapo 68 years toothpick cry me yebetimi aye if you say oman no enye bribia ba ya na ye haw no ye say ye nwen enhwe kan ye twan ma asem si ansa na ya bepe solution no eno nti na asem si a ba sa so a wunya da solution eno nti na asem si na ye ho akere ye no na fe ya fane wo obi be ka say sa adwe no kora ba obi be ka say we kra na say we obi akra nhye ye obi akra nye say obi empra e do the entransa ye normal ba mo ma ye remfi say ayi is it 2015 ho number bi 3rd June disaster no cycle ensuo yiri fa nkofo eja ehye nkofo no ebinum hye to the extent say the one no manim no nyina si ahye no a driver for na no mo station kra e ntade na ehye wo mo no na etimi de identify the way anopo ba adwuma na o sha atare fufuo na o sha atare we because ni ti huni nanim nyina hye entinka we no properly e wo senka ye de ya do mo nyina fa DNA testing mo ansa na yetimi identify say we ni so it's possible that Ghana hakra nkrofo asie nkrofo funu who say we say ni say say enye forensic ade na omokoye ya enkankofo be sie nkrofo that true so what you say true because the way I know much she go na who say osimesini na so na obentini akwakoba ne sa arehosem but me dey me time bia me can say every negative thing bia no don't focus on the negative, focus on the positives and what the negatives no more. Because negative will be no positive or negative more. Sure. Indeed, don't focus on the negative, focus on the positive or no. Indeed, the SC. But me person me bisa asem. Bank hospital no. Right. University of Ghana Medical Center Rage Hospital. Any me fan say Kolebu. Aye. Any ne keka ho like all those hospitals na big you know. Are we saying say you need forensic you need ewo bi mu ana? Eno na ye Ghana fo nyina anwa no. Because those hospitals na nya hospitals in Kitwa. Aye. So what happened? Because Tamale ye teaching hospital. Kumasi ye teaching hospital. Kwalebu anase UGM a teaching hospital. I think Kwalebu a teaching hospital. Okay. Indeed with this no teaching hospitals and ya no mo ye advance near of course yeah a chain others no. So why no na menti ase na say dia me empo me kenya mama ye answer woko UGMC no so a very very hospital wa wo komo and I will share hospital to hospital where there and no say lack bibia ye here for a medical and so e bi ni ho how me da say and I kwame yen hwe the last nkomo ansa na yakwa ahoma no so Ashanti regional minister the krata aba bonten o say nano adupre no to form no ho ne ma bi eto peteye e ba bi mo sai nkrofo akosesa de ko mo fie and omama up to ene by close of work today 11th say wa fa bibia no fabra ebe edi investigations ama yahunu the cause of a accident no namu apart from ene one farm or more your investigation then you become a criminal
they will charge you criminally. Into no, this is Adea or the Ababa. And I will so crap on so the pastor you watch you was keep your will be cry your best and the amount. Wow, we found Conco Jisicano. Na se we ho one and later. Wa ko nya ho asem a. Na eno na de madwene ba Adewe so. O man Ghana. Obi aboka akokra niema na okọ na ne ka akonya nkwanhia no. Na nkrofo nso ewia. Niema no de ko mu fie. Se ye emo ka na nkrofo asase etwe emo no. Eye fuela na nkrofo de bucket ne gallons. Na yes sa ekho ni nyina no eya de Techiman Kumasi Road tanka bi to form ache kakra tanka bi to form amanfo ekọ sisa unfortunately omuduru ho na page wom half of community nyina hye ase we asi Ghana ha ya intino yamfa ntoto we ho na yemfa ni nkomo na yemisa se die na ese Ghana for yesua kwanhiesia biko bronyini krom nkwanhiesia ye be cordon eho nyina ye beje ho eho abe security zone obi antimi mura ho ba niema ye de be ye test no ehunu ye de be ye evidence no nkrofa akwose akoye fie wo say me sha se na me ka se ye bonkuro ye mpenifo na ya ma yese na bedidi echi like yeah so bedidi yemu one fuel tanker ebo form one iti bibi krempu so say Adea na ahwe form no say enya ejaketu ebi say ya ebepeja okwa ebetumi ahyew wo say wakofa gallon ne bucket ne Adea ekwa akosisa. I mean, does it make sense? Hey, someone pay one kwa. I appear to issue. The same time. And do you know, say we are not. Me catch us say yen just recently, I'm say 2 weeks ago, and fuel tanker. Sompa form. I'm not for a gallons near here. Omo ko akotwe Adea na highly inflammable actually form no anything can happen. Fire bet to me a gut amount for a common here na edi ya and what they have forgotten is say wosa fuel bucket ma now yes I would if abrosare so see form by the time I be see form na eni okra because e flammable nti Adea bi ankata so no unya bucket ma wo de be free abrosare so be see animu ha obedu na adru be half na ni nyina ahuko enu nti na make catch say yensua Adea say yensua Adea enka at least the see e wo appear to enka se bibi say see a wo be ka say emre bi bibi say see e Sompa 101.1 Ghana ni be ko Ghana ni ebeko chese yankwa na krai ni se nya Adea o I don't know me kai emre bi achepa ewo ibodiase ena na sa your friend say trailer si abo cook ma ena ekohwe ase no amafo ekofa gallons ni bucket ni Adea be se sa akofie jafere na driver na say we dey omo no fa bottles ni dey enya ho no because we Adea na aye no amafo say amafo nya bi kama de kofie we no afi say carry me to me wa say careful mu ni onzangonya si na careful Ghana for pa anyone ni mare ho careful mu no nya accident mu do bata jale careful mu do ha mu sangonya accident careful mu aine you understand just your mentality wo I have been doing what I said this week last week I said BC Kumasi Accra Road no so sa companies no car bi konya accident and some crowd enjoy omo ho you see etinka Adea no krapo ahwe fom na wo kwakofa na apai no ebi ase bottle ni bi krapo ebetimi abu atom obenum akoyam on aware chese ojo na wonti ase o chese de ye die wu a na ye pe o
yendi wu eno na yepe as Ghanaians we value your life, right, because we value life. If anything of that sort happen, ben ya de no correct na say bibi film bibo ne bi film aba beto me da say ekua wo be kan no bibi kakra na ye misa we play the devil's advocate wo ha enom so kakra on letter na e da one on letter na misa me last question en kwa homa no so on say on aka say timemufo no yensuya de nti na make no the change we need as Ghanaians is within us, right Debbie yo beba yensuya de enfiri esimu no anyway yes Indeed, and I make us enforce the law. When you cry enforce the law, no cry still you be victims of sa law na enforce no. But I was a reduce to the barest simple. I was still now. It be yes still. Me example. In fact, say when nipa be 100. Right. And I say we mudi somebody dey be because na mbra enye juma. And I say mbra be juma na say 80 di mbra so a na 20 end so a ye mobra. Yakoye ni. What are you talking about? But situation bet me abampa. Sami akasa me madwen sa de we ya me konwo ye mbo amenya na semra kra maya. Still na. Say wa utimi ehu na oja. Okay. The very last galam say no mugusu ye ne. Na make am. Okay. Yemfa we dey me play devil's advocate e wo ha enom. Ebutunafo enkwanhia we ya see na no mo ka kire say play no ayera no. Matena say aheda adwen ba medwen ensi so. Nienti America sa ne say military for na bebo ya mane say wo mo aeroplane bi a atufiri akra ko obo ase ayera. Ba question I want me ankyere ye ne say at what time ena plane no ayera e free radar no so. Eno no asatana say media so ma kyere amente ye. Nienti America sa ne say for because wo free Kumase wo free Accra besin akobo ase a ebeye between 30 40 45 minutes flight 35 mpo enti no o say ena omo ne omo kan say plane to 90912 or so enti say to 912 for there expectation is by 9:45 e was say edru Honda dada enti me madwene ya kire me say by the time omo boy amane omo ye press conference ne nyina ka kire ye say pray no ayira no nyina no omo no nim ne asi but me worry any say soldier for plane yira ye the soldier for plane e ko hwehwe enye ye plane pa ye wo ni we ye wo ada craft e wo ho so I was expecting say nka bra mu hunu say plane no ana craft no every radar no so no my expectation is na o senka another craft edi achire nanka ye kohwehwe bia nka ye hwehwe from air ye the helicopter kohwehwe from air nka ye betumi ehunu ba bi accident no see ye na ebi kura nka yetumi akọ rescue wo mon tem chance ye twen ma damage no be ba kura bia nka enye kese ete said their way aye no but ebepem sabre nyina no me hunu trace of evidence bia e kire say military no asem si ye no mo atu anamo ye wo asoja fo ye train wo man yi mu a helicopter na wiem ko mutimi di rope esi enti no in that tech forest no senko mo ye area view check na ko be hu se bia hana plane no to ye nko betimi di ropes na si from the air nanka rescue assistance bi wo ha unlike say ye jaima communities no farmers no mo mafuom e no mo di kan ko hwe ye ne ne keka ho no minim say bia o mo de some information ya be ma investigators na but I am thinking say sinto a bad the whole of this issue emu minim how am so mo hunu no from me checks no who say ade no e hwe bi poso be possible na hwe iti tama na Ashanti regional minister omo ekoho no wo hwa na omo fo be po no omo fo omo ndu omo kosi no no omo fo omo ndu da tina guy ba ko bi okra camera na o ka se cha be po na nya grow na o pante pa iti and from the look of things na I say ade no
a crash na Janus etomu nti at that time no say coming from say nia wo kan wo hu say nia wo kan no say ebia craft no e develop fault bi e wo wie mu a na ko metumi aye nia wo kan no right comedy rope no e betumi esi form ba o tumi say de dan kasa no fault no ba ye na e direct omo a e ko crash ye na e jane ye den etomu no it could be say sa ena de omo ye ho hwe a enye yi aha baby a omo top ena e develop fault a obetumi ai den omo ka say okay sa dia se na omo nyina soldiers pilot they are all soldiers omo the three no de omo ye soldiers good it omo sa na betumi e the rope no aba na aso sonkrofo mu no betumi ai den aba form se na ya omo e display ni ade na ya ye hu no ba me hu se ade no fort no develop ye na eko crash by the time ebe land ye kura na chese ni besi esi awie ebe o say e hwe na am say jane ye den e unfortunate akua briefly na yin ko bra akua ka say mame mi ahoma no emfantom 0260196062 0260196063 nkoma ye die no obeba be kire wadwen titru ba bia ye pese de gina pa ye kwan a ye be fa so na wei ebe man sesan ba akua mame nti okwekwa nkrofo kra badada na I witness ni bi so che say plane akasa e koni na ni so no enam from height and anka say ko ne lusa right nti no it could be say no kra say na fault wo ho ansa na ekro and also ye questionable say na fault wo ansa na ekro de a omo a ehye wo mo nsa no somebody have to answer and I say eba so e we wiem so they are fine but say nti sa ti say de na wo kan no omo na wo mu trace no omo anya ade okay kra omo anya ade ye wie we ya meba be ye presentation be dia ma sa elupre ne kunya ye no kunya nkwanya nya Ghana nko na wo bi other countries nyina wo bi na in recent times accident as aircraft na nyinya no ya beba na ya ba be ye ho presentation ma ye nkwa homa no so frɛ ni odi kan abadada good morning hello good morning good morning udini baby okasafi I from Jacob very come so come the group me da say bra Jacob ma ye ntie we dia asie as far as ye pese be kon galamsey eye concern no turning point be na wo hwe no say we de beba you know the shame here in paying for now yes because you have been a friend who can afford to go but because of what to carry with the maintaining focus that management na say yeah right you go young be you maintain no say oh very manage no and no continue no because that I'm saying na dey na e bit me ablan e dan sa we na ablan but you know already manage maintain manage yada say eno de yemfo obi foforo ene anopede o kan so ye nokre pa o de anya hwe fa kobra mi woni fa kobra ye betro as good morning hello good morning sir hello good morning sir good morning me ba ja wudi ni ba bia o kasafi your friend Oche me kasafi Tarkwa me da se mayenti wa no pai me boma baso ka odwuma mudi ho se mo educating course de ne na ye ni na dade na won say ye galan say you want some credit na pesa de ba ba sha penifo ne appointees ni na she adomase right na for ne amodofo so emrase penifo aban appointees ni penifo ni na she adomase na for the amodofo she emrase ye ka say be ko was garamse ko prison to confess young boys are good prison no go ha over crap ho le person one do na ko over be ho omo ye gbo omo de mu ti ko so aven was garamse na ye ko chi omo in 1 week na ya post to omo yi na honest na responsibility omo fi the authority be certificate ye ni mo mu nyina nye se obi ani mo
Right. It's a question of your car amount, if you could your car. Now they can no area, you are police patrol. Now watch your car, car on you. Would your driver on the car amount of not police force baby. No, no, with you. And on your costume. Yeah, that's it. Young for before from. Good morning. Hello, good morning. Morning, Pastor Boomer. Nyame adom. Obapa, my dear. Pastor Boomer, didn't run away. Oh, okay. Auntie Esther. Sorry. Auntie Esther, Auntie Man, you know. Baby, I will be a chow and anopay. Good morning. Nyame adom, Yahoya pa. Yo, my auntie want to pay. You are a remember on a bag. Na, I don't think you are coupon class. Na, or the Akye, or the another, one bag, in Kennedy. If it lady didn't tell me anything, not with the self-city that it was there and now. Let me see. You I come okay. And on my way in Ankasa, it did yellow quay a politics time and you did young queen, ever my way. Then, yeah, politics. Sometimes you get something to be and bringing. Because mine, if you were fight papa at your power. Because you will bring it to us the moon. Fight Ankasa, yes, on it takes for how many years in a year when your program that the wedding involved. Was it to me today? It's me, not to play now. It takes for how long? I can't get to my another again. And Sana Yatofu from. But that's it. I found your professor, yes. Oh, okay. In the day, in the 11th of August, mark my way. You better cut the my young book with the hour, master of last night. Amawi, it's a time for us there, a man than a young common board. You can cut on my papa. Right. This is a cast in the day. One more to play, who that the fourth to be a wine garden. Nembum the listen to woman fishing pop and that. We give you the blackboard, abadabadi, won't be so, and echo by. There's someone sitting there, answer papa. But I suppose the was for the Mandana and Paul. No, reducing papa and Pambradana. Not done a present of the old Begusu. At night that the Wayan Package war, a dependent quite a jago among we. Yeah, that's a baby, no, so they are or they buy 0260. 196062 196063. Good morning. Hello. Good morning. Mbacho morning. Good day, baby. I'll catch you. Mbacho. Mona I am one check it. You come me Swabia na kati, me Swabia na kati. I am one check it, mommy. Why? Yeah, that's a technician for no be a young woman. Ayo, Bacho Mati, I'm in Shiraman. Amen. Bacho. I said, no, you're I see you. No, correct. Damn it, I said, do not will be quiet or to transfer. A mama quiet one and then Uncle Poye. Now, coupon quas in the sea, or be an in the sea. And then I gonna have so the young you show me, you're gonna have one with a penny where I bear to show Mamma, yet I cannot see that. And you show father back for a month, Mamma, and see so that. And she I saw you, who say, the best in a heading, I see you, the beer sweater. Yeah, well, I'm one bit now. Some family member can be a fast ahead. This say I come up packer and come up by sea. Now, come up packer, you know, it's a bit. No, great. If I could on one and I say, so maybe I can I just see I want. That would be additionally to say. A purple Nakupon Kwan, to see a woman, I am normal. To be a could be. Maybe I make a Medana Masoria, the court. National object so one coming from the one Kadamaya say, object we could be. If you know, the theory of so many of my you. Right. Nagana, how are you seeing your politics and your new master? You pay for you. How am one new master? Yeah, that's it. My enjoy, my enjoyer. Amen. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? I don't know if I can Opening my inti one up here. I put a mintia. I will share a family and tell me about it.
Ancha, Baba, review will be a loving Thomas. Who said, Kitana, Pamika, send me there. You Qualabium Kingdom Mosa. Hey, Gredam Tibet and another the Bayan. You know, Crabia, no, I table. The table, no, yeah. For 2 years, 2 years, the company of the Shadia. Right. And table, but I was talking to me, I want to be a tender. Yes, that's the that is why you know the over the years is up calling. Young children, one. Right. You need about interview. Now, I'm going to say, I'm going to say, where you have a Mako. We the program when every other so may put it another so. On my pound to my Emma, son of a yard, and Jaya, young. So, baby, I'm going to talk with you. You know, I don't go on Pakoya. What is in tea? What is in tea? Then I'm walk continue. That's it. No, I'm not there. Where what is it? In a bad mood, Madonna. We'll see you. If the government never said it. And don't be a woman, and I'm going to a mobile. I know we will make us some of I don't see you want some more than I answer you. How will you and we are going from Blava could be cancelled? Say, I'm paying for me almost out to my minimum. It won't be a shame, Lassie. Sorry. Yamfa Obiofo Ewaha Enona Yanko. Good morning. Yes, sir. I'm going to say, Yami Adum. Yami Shamu Mapa Mudi. Right. Would any baby or Casafi? Medical fine. Opening my intro. Owoahene make us MB. Sebi, introducer. And telephone who be. Almost say, so I come a chabu mawa. Sebi Mwajine and straight to so. Right. Miss Penny for no. And you have been on what me. Miss Lebu some questions said. A woman penny for no. And almost illegal mining site, Biakakutu Musosa, and a helicopter Nuko coffee from Emma Sator into buy it. And now said no more illegal mining program. I could see our hot but you can't say some year can make I say, Mumma can't just off one name, Mammy Penny was no window preaching. And yes, I may support illegal mining and I say, a Juman, a young Shaquaya, Bafaso, ye dear to a Jumano, I say, yes, I illegal mining, you trust it. But a man conquer funny say, Catorento me a zero. Let's say a galamsey, a illegal mining, a quadia, so the almost party shoot to kill, we should yell fed them whatever. Table, Makume Chaboma, Amoma, Omo Margin Strength is so. Yeah, I say, Yamfa Obiofo. Okay. At this point, me say a bit into a freno SC. Yame Enshramona, Mema, Minuanum fa, or Masan Bakumin be a war and Trijana Yanshe. A break a crack, no, Yavan Jumedia, a war, Yanim, and no pay, and so. Okay, agree. The idea we and say. Me de kakra me kan se me sisi ase me ti he me bom pa ya sanye bi kwan dachi bi o se me nyes kanam so mkotena buchi kakra because for my wo me die me de me ni gidie bia wo and as institution we beba on my institution pa say hospitals akese na bi ni ma eni kwan say ya ban na wo say I from private individuals because aban ya aye so about 5 years ade kwa say won ma ye penny ebe ni so na no so a on fan konta papa bia nyede emma uko ye various universities ni ma enganga ke university se a wo mo kopa ni course mo kwakwa ina no political science omo ina bebre na political science because me go for bia majority na political science na mo kwakwa okay university moreover to say na kwa America no akra betimi develop ya de a uko China ye airport ye share asumi omo se nkola na ye se omo ko school mo teacher for na che omo nyum anyumo anyum na da benda na Ghana ebetimi akoye nti at least I say yes Ghana nkora go school e kire anyum sisi akọ TikTok na trend okay me da ze kwame ayemba wo de awie na yenkwe ma yetiefo nyina mo eno yo se omo edi yechia omo mo frɛ no omo mo ntumi amfrɛ nyina no ma menchia omo na menchia menua Kofai or a 22 good buying agency. Okay.
ɛna ɔyɛ adwuma na yɛn nyinaa me nea mɛka ne sɛ yɛn mpanimfoɔ no ma mbra no nyɛ adwuma asa. That's right. That is the only thing ɛbɛtumi aboa yɛn as a country. Okay. Rule of law. Mbra no nyɛ adwuma, simple and short. Me da say. Ene kotu a aba no ene se mpanimfoɔ ne politician for no hya adom ase. Ena other citizens no nyinaa no yɛhyɛ mmara ase. Eye kotu a through Sompa Adea Akye Abia ena aba no enti no ene nea yɛde amamo enie. Abusuafo akasima du nwɔtwe na abɔ anɔpɛyi eye nondu. Yɛbɛda akuya ene Kwame ase papa ɛwɔ ha enom. Me wo a presentation wo ha me pese me de emao na mame enye we quick one and some me the presentation na mao ni nyina ye adesua ebeboa ama bibia etumi akoso ede ama yen ye ka ensama edem puntuo beba no eno ena yeka ewo Sompa ohwe ye dwumade nyina fiti anopa ede besi enwom papa ede bebrew ede bepim Sompa nkoma ede bebrew ede bepim eye kasebo ede bebrew awiabre no emu ansa na Kwame de wakofie jojo ni nyina no emu nsem no eye de ma brabokọ nkanti dabia utie Sompa wabra bokọ animu baako da bia wabra bokọ animu da bia wabra bokọ animu we na ma Sompa ye sononko na mum anope ya driver for ye chacha mu nyina minim ye pa se mo ho ye na me de da bia maka na fidie so se memfa driver for ni agro taxi kankan taxi drivers womo adwuma mo ye no ho wonfa so pa na anope ukita car bia na pese osiesie car no unya car no ho niema ebe ma car no agina brane na atwa yopo dia eno ane se obekọ Isaac Hardwares yebesiesie ka no kama na eye Isaac Enterprise yebesiesie ka no kama na yede ama se be ya ubibia ebetoye na ha no ka ho niema bia wo pe no onsa ebeka ewo Isaac Enterprise yewo ka cover de be cover ka no ho amana ye fefefe ensi awiema awianhye no sanso na yewo ka mu tape na woofer hydraulic jack no 5 to 50 ton ni nyina bi wo ho original seat cover shoka no ho a kutu se ya bam eno ewo ho afi car carpet ewo ho windshield no wiper blade no ebi wo ho battery 9 to 21 plate ubenya bi ewo ho enom afi ebe ma ka no mu ayihwam sabre nsutobre we no ka bi wo wana mu aye ntutu mesra uhia air freshener papa ebe pam saade nyina afiri ka mu fire extinguisher bebo ka ho ban Total, Shell, and a Seahorse engine oil no ebebo engine ho ba hwe chi akwan wo Tarkwa Bogoso junction ye ne Mobek filling station no edi animhwe ewo ho 0244 11 11 53 and answer 0550 251 600 na wone wonomo atu anamo me pacho internet no da so ewudwa so na internet no papa no Starlink internet ebeboa ama bibia etume akonkan Starlink internet no internet a ewo high speed reliable network na 24/7 na sa internet we no ade a ebetumi aboa ama wankasa wetumi ahwe movies ahodo uninterrupted obe upload video obe download video oye obia oye social media personal ene na internet ba kwa wohia Starlink internet ebebo papa me ba cho brana begibi na hoden wo soro ebo adwuma nkasa 0500 050 853 na ode ababeshem afei usidan a edansie ho ne ma dwasuo Isaac Hardwares Isaac Hardwares na obenya blocks a yetwa ne ho den etumi si abrosantim si dan bia na do e de bodan so headpan binding wire pickers ahodo na quality paint ni nyina ewo ho enoma ebetumi aboa ebetumi ye estimate am free of charge oba ye nchen ha
yɛbɛtumi aboa wo ama bibia ayɛ kama no pay yeguso a yɛ kai wo sɛ ma honye ha tumnika na bra sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama bibia akɔso yɛwɔ Ike City Aboso Road yɛbɛn Akowua Hotel ho enoma wada Roma hwehwɛchi akwan ɛwɔ ha abusafo ma yɛmfa last segment yi a presentation bi a mepɛ meyɛ ɛde ɛmaw na yɛde esua adeɛ kakra ɛwɔ edwai ɛso na sɛdeɛ unim no ɛyɛ ade a sesei na ano nkwanhyia na esi yɛ no minim sɛ obiara te kwanhyia no nti amankrofo ɛka amanfo ɛyɛ proposals ahodoɔ na saa proposals ahodoɔ amanfo ɛyɛ no emu baako ɛna yafa yɛpɛ sɛ yɛde nkɔmɔ ɛnɛ anɔpɛ ɛwɔ ɛha ɛnom nti ken bɛboa yɛn na yɛayɛ this quick presentation ɛwɔ ha na yɛde awie anɔpɛ ɛwɔ ɛha ɛnom okay right yɛnhwɛ nea ɛnɛ ɛwɔ dwa ɛso a yɛde ɛma wɔ nkwanhyia yɛ esi na ano nti TUC for na ɛde to aban anim sɛ yɛnkɔtɔ jet foforɔ na yɛnkɔtɔ ebi ma sojafo no yɛntɔ bi ma ɛyɛ aban presidential and military jet ahodoɔ no yɛnkɔnkɔtɔ foforɔ na ɛno na yɛpɛ sɛ yɛde nkɔmɔ kakra na yɛkɔ yɛnim ɛwɔ ha ɛnom nano elpre na ana craft na enya nkwanhyia no ebi enie ɛyɛ sojafo dia na saa ɛyɛ sojafo craft way no ɛyɛ Haben Z9E 4 ɛkrabe China for na ayɛ ɛde abadwa ɛso na ne China for ayɛ ɛde aba edwa ɛso no ɛyɛ ade a edi ɛno na asi a yɛ ka ho asɛm yi wohwɛ Ghana ha minim sɛ TUC for wɔn kae de a ebia na wɔn adwen nya maa so saa craft ya na ano ekonya nkwanhyia yi no ɛyɛ ɛnan a yɛtɔ no 2015 yɛtɔ firi China Katik for enchain wɔn na ɛhwɛ yɛtɔ yɛ sɛ yɛde ba bɛboa Ghana sabre yɛnya oil no yɛ oil fields no yɛde bɛ monitor ahwɛ edi ho dwuma bi a ɛwɔ hɔ ɛnom enti we ɛyɛ de a 2015 ɛka ho bi ɛnan a yɛtɔ no 2015 no ɛka ho ebi a yɛde edi dwuma ɛwɔ ɛha ɛnom na ɛnyɛ no nko yɛwie no saa no o kan fi 2025 ɛde besi 2015 besi 2025 a that is about 10 years ni a yɛtɔ saa plane no na wo hwɛ ewiase nyina the world over 10 years military craft ɛde 10 years no ɛnyɛ craft a akyɛ aboroso a ɛsɛ yɛma yɛni ɛbrɛ wokɔ America sɛ ya wɔn craft bi wɔ hɔ a ɛde 28 years America for nea wɔn yusu kɛse paa no Black Hawks no sɛ ɛde 18 ebi ɛde 18 years ɛne deɛ keka ho ɛwɔ hɔ ɛnom a ne nyinaa da yɛde edi nkɔmɔ ɛne anamontuo ahodoɔ a yɛhwɛ aboa sɛ bɛyɛ a bibia ɛbɛtume akɔsoɔ on the average no military crafts ahodoɔ the world over nea onyini yɛ koraa no between 15 16 17 18 ɛhɔnom ɛkorɔ no ɛna ɛfa ɛdie ɛwɔ hɔ ɛnom enti nka yɛbɛka sɛ 10 years deɛ nka yɛ craft ɛdi 10 years a nka ɛnyɛ dada saa sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔpɛ ɛfoforɔ ɛtɔ ne nyinaa ɛho graphs bi ne enti ayɛ na time no nti yɛn skip we na yɛnkɔ yɛnim na yɛntoa so ɛwɔ ɛha ɛnom na wohwɛ mu a Ghana yɛ how paa no ɛnyɛ yɛ craft na akyɛ no ɛyɛ the maintenance culture ɛwɔ yɛ craft ho ɛne na yɛ Ghana yɛ problem if you say yɛkɔtɔ adupre no ba nnɛ ɛmono dwan rɔba hyehyɛ ho yɛbɛtete kora mpo na sɛ yɛanya daagye a maintaini yɛnsiesia ɛne na kyerɛ sɛ yɛtɔ plane biara na sɛ yɛntumi nsiesia na yɛakɔtɔ atwene na yɛakɔtɔ foforɔ ɛno no yɛ ɛde bi a ɛbɛbɔ yɛ kakwa ɛwɔ hɔ enti no
ye problem no enye ye plane ana ye craft a edi 10 years ene ye problem but ye maintenance a bia yenye because Ghana they generally your problem with maintenance culture ewo ya setena emu enti we no esisei no obia te se 2UC ka se yenkoto foforo ewo se yadwen so koso se enya foforo na ye to no ne hia na mom ye to foforo a ye betimi asiesie no bra no ama na hoden atumi aka ho nya saade a ene ye to craft bia na ehase bobo ne hwene pe ewo se ye to go na ye koto foforo nso ewo ho eno nti the problem no the maintenance culture ewo ha enom na no pe dia ye kan se wo hwen nkwanhia esiye na ano ewo boase ya yenima de kora ma na baaye badade bia ma na baaye no ye betima aka se age de enka ho bi because say America for team use aircraft for 28 years Ghana ye aircraft ye use no 10 years no and say ni age ye problem enti no whatever ye ntumi nkasa ma ne ma na anu nkwanhia no baaye enti no monhwe eno enso ebra ye presentation ewo ho enom afei yahunu eno saa no asrafo no boy amane se plane 2 ye no ena eyiraye efiri wo mo radar no eso enti na omani ntimi nni akire biem na omuhunu ba bia plane no aduro yanhwe ya saade we ebe dadaye ama yaka se ye ntimi nye proper investigation bi ente ne yebe kan se plane craft na enye ye ntontwene na ye nkoto foforo ewo ho enom ni ebio yanhwe ya red craft na ye say eyira free radar no eso no se ye nya recorders na ebema ye hunu enkoma ikoso enema esisi ye ansa na nkwanhia no ba ye ne ye be kan say craft no mom na enye ye ntontwene na ye nkoto foforo ewo ho enom ba no kwasam ne say ye danyame ase say ye say ye hunu black box no the flight recorder no ye hu na ye hwe ne mu say eno betimi aboa ye ama bia yetimi aye enhyehyeye ene ntotoye a ese efata ewo ho enomti eno nso no emu ensama ye enti wohwemu a enkwanhyeye a asie na eno nti nkrofo eka se ye nkoto foforo no sa wo ye analysis pa obehunu se seriously no analysis papa bia enti eto ewo ho enom kire se craft a edi 10 years no and say ye craft a old enough for say ewo say ye to eto twene ewo eho enom enti no enomu asem baako eno no apart from that no Adea wo say ye hwe ne say the safety record eno a ne bema bia obi o ka say ye nkoto foforo no ye ne no be ya adwen ana say nipa do no be ya adwen na ya hwe say ye nkoto foforo ne say sa Z9 China for helicopters na Ghana tobi no enye Ghana nkwa na tobi womo ye ne China dolphin model ye ne China ye license no free French ene de ye na sa craft na nkasa no enyinya nkwanhia bebre in recent years Mali ebiesi ho Cameroon ebiesi ho Mali de no na ye 2019 sa Z9 no abi ekokonya nkwanhia ewo ho a eno no ede atorenchem ebaaye ewo ho ukọ Cameroon a 2014 Z9 helicopter ya eko crash ye ema eneba bebre atorenchem bebre ena esi ho enom ukọ Zambia ebisi ho 2013 Z9 craft kroya ekunya nkwanhia ukọ Gabon 2011 Z9 ekunya nkwanhia ema empanimfo bebre eprepraya atorenchem esisi ye ewo ho enom we na ama amanfo eka ya na adwen abamu se okay se sanete de a ene na ye ebia hana entiase wo apart from the safety se eka in terms of the age there enye problem but ebia ni safety no ene bema amanfo
enya support the intino se wo hwe entoto ho a yede atoto ya apart from the safety of a year crash no se nye no nko ade a the call say yenkoto foforo in terms of age wise craft na die no de yede ye adwuma enye ye ewo ho enom but eno so nkyere se plan bia na abanya ye se obeto obe equipe military no ama omanya craft na ye keka ho no enye nkwanhia wenti ana ebisi ano abusafo kakra ye pese yede emau enano pay sa craft no baby anyinya nkwanhia no ebi no na yabobo so de akere we yebekọ na ansa na yebekọ no me yenka wo se Wilson College of Journalism oma ba frefro se brother betre wudin obeba ontete ya obe nsantwe ni mapa obe professional journalist TV and radio presenter ewo ho obecho radio history basic ICT reporting and event planning voice training and phonetics desk jockey news public relation program hosting and marketing obecho ni nyina we JHS SHS and tertiary obecho ni nyina Omo Tamso Ni Road Tarkwa ya Omane Macrace Christian Academy ewo edan baakum 0246 401305 ewo ho enom ensupa eye Freedom Arc natural mineral water ensui eye nsukrojen sukomo de ode a ensu no a enie kopebi na ebeboa eye ma ofie opati ase wede ase baby eye no eye no highly strictly under hygienic conditions. Mr. Kona Kopebi na ebeboa Sun City ahwete so drill masters for asehwa ubitime afre 0244 534603 and 0247 615931 wone wo mo entu anamon a anamontuo no ebetime aboa ama ubibia aye kama adeye emu abusuafo anope yebeda team ni nyina ase ewo ha enom but before yebe kra na yakono say udi birthday na yama happy birthday yama a happy birthday sononko kra happy birthday enko emfa ema Peter Lex Obo say mabodi ni yede a ono na wo ye screen so eno efri eye o papa Isaac Obo also oma happy birthday onyame nhirawo oma unyini adom enfri adom nko adom nimdie nko nimdie mu enhira enko enhira mu na beye okesepa ma osomra mfaso emfama eye abusua ene nipa ebetwa wo ho ahia nyina and on your birthday you know yeah Adea voice we show happy special birthday ewo ha enu say erade mwa oma wunyini ye kese kopem say obeye okese pa on that note abusanfo yeah that team ni nyina ase ye start free DJ Ken oye MC adwumade ni nyina de ma ye boa ye ma adwumade eye nkoso sha ase free nonum pa mu ebremu ye beda kwa me ne ekua ase na yada yatiefo ene yahwefo amba Facebook ne YouTube no nyina nso no yada mo ase papa nyame nhire obi bia mamo mreyen monkoso a mo ne yentu anamo awurade o mamo brenye kwa ye bompa ye se awurade mo bia akoma so ade emremu awurade mo bia nsa no adwuma enyeye na atumi aboa ama asetena ade ye ene bibiada atumi akọ ne kwan emu anope nso munua bema Owoahene Acheampong ye fremu a na anope ha ena yedewo esie ebrepam ye besan hia na ye koi ye de nwompa ebro enwompa no ewo mid morning emu DJ Ken etna se abo dwuma bema wanya hoden aye wadwuma kama owie pe anope premo tobre no ye befa kasebo no afirifikasiem Sompa 106.1 FM eno achi Sompa nkomo betwa so ekua twumasi edo beko na watenetene dwumade na manakopem kasebo awiabre no na ode kasebo emu hwam abrew
Yewie kasebo no saa no akwa me beba besom na wa drive home safely. Bumper to bumper what ya say near de ne osa wote ne nyina waboa no kama de ne nyina bro ene anopay wo ha eno saa na ye dwumadi ete na saa nso na konkan ye bie kwan to se obetimi aba na one ye aba abedidwa ye da mo nyina ase mawie me dwumadi makraw